Nō reira kei ngā reo, kei ngā mana huri noa I te motu, tēnā koutou katoa. Kua rere te karanga ia kiri waitingi Russell, mā ngai mo te arawa ki te rōpū whauma, ki ara ake a whauma. I rere tēnei karanga ia I te hui a tau a whauma I Rotorua, ka whakatakotoria ia, he rautaki ahu whakamua. E huarua ake ai te uara o ngā rawa a te Māori, me te tauawhi hoki I ngā rakahinonga o rangatahi o te ao Māori, ki roto I ngā kaupapa whakawhanake I te kaiarahitanga, I roto I te ohanga Māori. Anei rā te pūrongo a Roihana Nuri. Ko hoki mai te ao ohanga Māori ki te kāinga I whānau mai ai te Federation o ngā uepu Māori. He mea whakahirahira tēnei kia mātou ki Aotearoa. I te mea hoki tēnei kaupapa whauma I tīmata kē mai I roto I Aotearoa. I raro tonu I ngā whakahaere a te Aotearoa Trust Board I ngā tau waru te kau. Ko rāwiri waru o tūhaurangi Ngāti Wāhia me Ngāti Whakaue te reo pōhiri ki ngā kaipakihi kua hui mai nei ki te taumata ohanga Māori ki te marae o roto whio. I whai whakaaro rātou ki te whakakotahi mai te ao Māori, ngā taratihi o te ao Māori kia pai ai tā rātou whawhai. I roto I te kōti, whawhai ki te kāwanatanga, te whakakore haere I rā huatanga kikino nei. Ko te āhua nei, tino hariko ana, te iwi kua tai mai nei, he nui ngā kaupapa, kei muri te aroaro. Mohi ana tātou, kua pēhi tātou I tēnei kāwanatanga. Nā reira, ko te tūmanako kei te whai he huarahi, hei orunga mā tātou I roto I nei rangi. Ko kiri waitingi Russell o tūhaurangi Ngāti Wāhia me Ngāti Whakaue, te mema o te Federation o ngā uepu Māori mo te arawa. I think that we are capable of actually doubling where we are presently. I think that we can do that through collaboration. I think it's becoming more and more obvious that we need younger Māori with more technical skills to be involved in our ohanga. We have the opportunity to move beyond focusing in the primary sector and just being exporters to actually exporting our human capital. And I really think that ensuring that there is a place and our young people are welcomed and have an opportunity to contribute, we'll see that there'll be exponential growth. I roto I te whakaetanga penetanga, te Rotorua Township Agreement kei reira e mea ana. Hei pāinga mō ngā iwi katoa o te ao. E tika ana ko tai mai te iwi o kānata, te iwi take o kānata, ki wāinga nui I a tātou, te iwi Māori. Nā reire mihi atuna ki a rātou I whai whakaaro nui mai. Ki te titiro, I te whakarongo, ki te ako I te ho ngā huatanga. Hei utanga mā rātou, ara, ki te kāinga. Ki te tāparahia tēnei hui ngā tangata I te tua paparawa o te ohanga o te ao Māori ki te waru, te kau piriona tāra, me mutu te papaki ngutu, me mahi I te mahi pakihi. Roihana Nuri, Aukaha.